Aba moleh go. Duhur bola. Siapa jengah? Iya maren, oi jagi buru duhur yagi mototoka apa? Pola muntuk peduk make jin ngaup go. Karo kakek jadi bah repot ditanin na bakun. Dua perayoy, co lemole desa. Oh, Yan go keng ni serengko ngak bagi ngak ria. Iti neng ko desa ah. dua apa cok dekat mangkat desa. Mak girus urusan orang. Cok le urus kodin na tibi. Agak yang kebagusan doang. Titik cekung cebe aleca alecing cek noro embu gula sosona cepak koceng bis miong pala tarpis konyong kaki kala Seltean elong yo. iya cong Cincin ki berapa? kok pengan Iya mak seltean elong kake. kita rapat tak daripada kau daripada selte boleh Berarti apa dah itu? titik cekung cebe aleca alecing cek noro embu gula sosona cepak koceng bis miong pala tarpis konyong kaki boleh lo. Cek ngak kele mantai siapa ki buru? Tang di mulo du. Cek sayang di dia. Di ngak jano na. Tina bener emang bayar dong kare. Kaki cincin ki berapa? Yu tak lebakun sago ceria. Enjo nyelte koping we yo. Di mana tina bener emang kamu lo tak kau kare. Aman kaki. Tina siapa nyoro serobo-bo. Boleh titik cekung coba. Entos gelu. Kaki mah nyelte du gale ki buru yo. Bisa bi kaki serobo ki buru. Tinu kok nyelte gelu. Tar mare kaki. Mau boleh titik cekung coba aleca alecing cek noro embu. Sabek kepi cong. Nah, kau menang boleh. Mare kaki. Mai sabek boleh cong kita mari cong. Titik bos adon lah bos. Ayo coba jemaah dulu. Ayo. kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Bos, dari ngerata san mulai sekali cong. Mensulah aku cong. Bilahi ngerai tepus benjeng baju ngerabi dari. Apa tipu gelak dari bos? Kok bunda tengah berjemaah duhur bakun sakit ketahanin dia. Pula kan tak nyip bujang sekali belajar. Pola. Tarik sis. Semongko. Nah, marilah. Are singan lia ke tas tabu. Tas tabun. Aduh, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ada apa syukur ya. Aduh. Ya Allah. Aduh. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ada apa Gigo? Par, ada. Tahu kok tepak pagi bro ya. Pusat sambil kaki go. Kaki. Tengok. Aduh. Bos. Aduh. Ini mana sakit go? Tak ada nak oi. Coba. Bos. Oi. Sakit oi. Sambil kaki go. Kaki go. Ini mana go sakit go? Iya. Sambil kaki go. Kaki. Go jenero. Belum macere. Sakit. Bojan dengan bujeng kaki bah repot salah aku merolo. Yuk mau totok. Cek dengan gigi bedelaku. Nak. Usah sambil tulisin. Wah. Undang. Pelurus. Pagi leader. Wah. Sambil apa kaki si pasal aku tu le tengah malam agak setia go. Aduh. Tahu yoi. Kok terus haji yoi ah. Nutop apa? Aduh, apa kaki kepikir. Alah, aku jibu beda nang kenang apa beda waktu nung tu apa jeng pada. Coba pika-piyaki. Tak kelero kaki salah aku ria go. Tapi apa beda nang kenang waktu ni beda. Waktu nak laku ya laku. Cak kaki bah tak ada piten nah.
Waktu ni beda kaki pakuna lako, hurduhura lako, tang batang lako. Yela, maki waktu tidung ben bini kaki pakuna lako. Tilaga dari ya kaki paheng aga pangira. Mun ga agaan kaki cok kutu nga aga pangiran go. Wala maki kebinin kaki lopo pola. Yo. Allah cok de iya kaki. Lako ji tak cenciaki beunjer soki go. Lako rek karo kebai sampingan. Mun masalah dicekir dari Allah Ta'ala kapi go. Aduh. Manusia bisa ngatetin kalau ben ikhtiar ben usaha go. Beni lako usaha. Usaha ria bisa kalau ben lako. Mangkane cek papi kapiyakin. Pengeteros aga apa-apa iri ya go. Aku nusa pakai meta ke pangeran. Nomor 2, perengin kalau ben usaha. Tan matumbu roa go. Berusaha tanpa doa sombong. Usaha tanpa doa bohong. Lanjut. Tetipe kelar kaki alaku siang hari siang malam tak buambu. Mun pas tak enga ake kesapri rezeki. Ke Allah Ta'ala kita enga. Percuma can haris dibudina. Pakai agak ri can nom juri lepasan. Cetu. Mula ada iya ri go teti mayu pasadar. Setahun engko mak karo ngiding setiere karo kaki se nyebut Allah ri go. Tiba saben kaki mak karo seruan lako korepa kapibo de capo ocen. Sambil pa enga go. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mah di nyariin mo ya. Aduh, lepas sadar go, pas sadar lagi ya.